Kani kadai ke Batesi TV. Refresh with Rupa Premium. Meghalaya's drinking water that quenches your thirst. Ipedang sengau bahaya pi, syaka dengan program kimat-kimat, mentaka janmit sengi palai. Ini sedang syua di kimat Khubor na Kylleng ke Jylla. Sembut mendirang ba ke Jylla, berkemi ikatan transport, senyau bahalang dhar. Ula pentip, banyak interstate bus terminus, hamulai mau yong rim, kabementa kala yengja, ansa plebiang, ban penteri kampura, tang sushna pendap, hapo unus nem ala cara pausan, ya ke surok, kebapenia sok na mulai bypass Shillong Airport. Senyau bahalang dhar, boleh tuh boleh betah ikatan PWD, bahkan penstet ya kakam, bat na lo kata labut thongru ban pendap no ya ke surok, hakabakut jong nihi usnam. National General Secretary jong ke National People's Party, senyau bahalang dhar, ulakam bagi National People's Party, kan sayok banyak lambiang, ya ke Executive Committee, haki Artli ke Autonomous District Council, kata, hari lom khasi bat hari lom jaintia. Senyau bahalang dhar, ulo ongru bagi jingmi jong ke Voice of the People Party, kambuk jing AA RUM, ya ke NPP, haki Election MDC ke Bansa Longshan. Sembut mendirang ba ke Jylla, senyau bahalang dhar, ulaya thu bagi Regional Committee na kebenta ke West Jainti Hills, kadang up ya ke Kaipot, no Deputy Commissioner, haka biadai bagi Shnong ki bahap hapo katahan Block 1. Haka jajaran bagi lat Pyrthei Khubor, senyau bahalang dhar, ulang bagi komiti kala aipor UDC ban penkre sakway pat ke Kaipot, hapo arbanai syuaban IT syaka Sorkar Meghalaya bat Assam. Sembut mendirang ba ke Jylla, berkemi ikatan transport, senyau bahalang dhar, ulaya thu bahkan shimpor haduk lais nam kinti ban shna Pyrthei ya ke Kylleng Shillong ha umrai. Haba pentip ya kani syakilat Pyrthei Khubor senyau bahalang dhar, ulong bagi Deputy Commissioner gidang tre ya kakam na kebenta ban shim jaka sakindiat ban penurlong ya kani ke projek. Ulong ru sa kumba arpu hadu arpulai akar ke jaka ondan kam na kebenta ban shna Pyrthei ya ke projek ha ke Shnong umrai Ripoi district. Kipat ba nagi kat sandling Shnong lapen pau bagi jing persyak jongki ban penlong ke public hearing. Hanong hali, haga kendai trik Kyllalyngkot ala cara pausan, kelong helo ke nongrim, bagi lasyak penduk ya ke hok ke jongki. Nelo kata, kuwi ni kilong kemi kala kenok ru, busor dah Shnong lebih yaki nak ke dorbar, buat le penduk ru buat dia ke hok ke jongki. Hak kemi jong ke sengi balang, hak puar kendai biji AA, kelaran gejing je accident hajan Anjali petrol pump. Kejing accident kedai pedeng ke Iko, ke bawan neki tahan apa Shillong, bat ke auto, ke bawan nak Kylleng ke Bamar Persyak. Harga kejing ja ke skuti ke badan registration number ML0 Sun AB, Sunline Rosan, ke babot nadian ke Iko ru, ke la julor, nomor bagi Iko, ke la sangat kensan, hak puar baja ke kejing accident. Kelaran ke mensau harga kejing ja, bat la penkit yaki syek jaka sumar. Nak kadawa jing syak hang lenti jangki magistrate lahap ban pensange no ya ke public hearing kabla temuan penlong hak Shnong nong hali nak bentaban ai jaka ya ke Sorkar bahkan penlong jaka the jabo leni ke ban shnai ke Martin ke bethamai hang ni ka additional magistrate ke kong Jacinta M Umdor kala ya tho bah ban pensange no ya ke public hearing namar bagi patba ni kat Stanley Shnong ke Persyak kila khang lenti bat kim aila di magistrate buat tang ban hiar syaka jaka penlong public hearing ru. Ka jigalang jaginong shimbenta lor kapang customization enhancement bat deployment jong digital solution nak benta ban penkubo di ginong Shnong hakat han jete le mi jong di India la penlong hak College of Postgraduate Studies in Agricultural Sciences CAU Omyam. Kini kejing temu kedai ke projek jangatan Electronics and Information Technology ke Sorkar India. Lightly ke jaka pule kata ke DIC New Delhi ke Nesak Omyam bat ke CPGSAS Central Agriculture University Imphal Omyam kaya trelang ban pentrikam ya kini ke projek. Ubah PT Saukme MLA Berim lapen pau bagi pat bahak ke mulai constituency kikuat bandan ke competition hapadeng MLA bat MDC kata kalong bikin penjob show ya ke MDC nak kejuk ke parti. Ubah sau kubi penpau pada ke penjob ya MDC nak kejuk ke parti ke jimentoi kan dai jong ki paitba. Kertong shimet ubla penkrek ya ladi banyak hun ya ke election MDC nang thamai constituency ubah Esron Marwen
Ulu amba kadau ba ke pentron ya Khubor jangka district council kini nama ke jingdon jangka paragraf 12A kebakaran syai berada ki an jangka district council ki tingko berki an jangka sarkar Jylla ki an jangka sarkar Jylla Kylleng berki an jangka district council Kynyam. Uba estron labuk thong lada usha jid kumu MDC punya kun beriman penduk no ke paragraf 12A. Mentah baginya pai syaki Khubor nakari. Kinrungut ki riunget Hindu makin thop isan ngut ki Pyrthei kila duk no el kejong kejing im par arp kendai ngut ki wepan kila mensau ha kejing lembut para breu ha ki lightly ki jaka ha Tirupati ha ke Port Sam ya ki tiket darshan jaga temple Tirumala ha ke met jaga sengi balang ka jingkol ma klami hadin bagi patba ki bebun kila lumlang kabla penlong ki jing lembut para breu ha Srini Vasam Bairagi Pateda bat Satyara Nayan Yana Puram. Kajingalang kebakat pra jongki Pravasi Bharatiya Devas lalum lang ki dikot jongki di India ki basa Shabari hakalang ke Pyrthei ban rakhi ke jing no sin yang jongki bat ban pendroi ya ke jing trelang. Kinawan ki lapen pau ke jing sngo sarong ban penyesop yang bat ki India banyak keren iklat ban beitingka bat ban weng yakimat bakongsan. Ya kini kajing alang on penkut da kajing keren jong ke Presiden ke Draupadi Murmu bak kajing penkut buram da ke Pravasi Bharatiya Saman Award. Kinong ngam jong ki Shipai Duriau ke India kidang beteng ki kajing persyang ban plat im ha kuwe ke par doyong ha ke than rangso jong ke Jylla Assam ha ke prangut kinong ti doyong kidang sakon. Wad pedeng kijing ha baku ke tuj syapok ki kedam lependon kam da ki tiar ki bathemai ke juk pemerintah bat ki remote operating vehicles lane ki ROV. Lalap ya kuwe ke met yap bat ki kam plat im di ki Shipai bat ki NDRF kidang ya chakmat. Ka sarkar Andhra Pradesh kelapin menaban si bai lut kesan ke ba arpusan lak tingka na ke bentak ki longying jogi drungut ki lanon ki belayap ha ke jengal lembut para breu ha Tirupati ha ke Port Sam tiket na ke bentak ke jingalang ke bakentang. Ki menteri galet jungo ya ki bahinga sem jong ki mensau bat ki bayam da ke bakhot ya ke te jingjak pesngausi bat kular ban le persya ya ke nuku ke jingbam shimkya. Umintirang ba ke Andhra Pradesh Chandra Babu Naidu unselet sya Tirupati kat bawa la betha ban pelong ke jing tokit. Mentah punya pai syaki Khubor na Kylleng kiri ke Pyrthei. Kino ya saat an jong Presiden jong ke South Korea Uyun Suk Yul kila mudui persya ya ke hukum set patok ke ba arsin lo ke jing Kyllalyngkot jong u ya ke an Shipai. Ka kenhuan an ka keno bagi hukum kem ki kinthop ya ke jing batai bakla ya ke an bat kelapan jing Arab na ke jing bisha jong keriti sensyar keri. Uyun ubla syak pendram hau benai nok pra udang sa hakmat ki pat ba kat baga tmaan jong u karang ya syakmat. Ka Saudi Arabia kelapen kere iki sernot badi ben IT ka polio naga bentai ki nonglet nongwan na Pakistan ha ka bakala maham makan pensitom ting lada om ko ngu ya ki kendon. Kini kalong hadin ki jing kun jang ka Pakistan bantel lakam ya ki jing pang polio. Ki jing ki bakam he ki long ba ki jing bam ai visa Shakiri ha Gulf namra ki jing ki jang ki kam runar bagi jing penon kam bakla jikot gisla let jing let di kat tu kat ni ki no shoshnong ka Pakistan. Kajingnya thma jong ke Russia, Zaporizhia, kelapin yap yak laingut ki breu, bat pen mensau ya hende pu laingut. Ha ka bala pen julor ya ki yengsa ki kali bat ki jingtei. U Presiden ke Ukraine, u Vladimir Zelensky, kelapin dram ya ke jing thombor, bagadei ke bala thmu ban khot ya ke jing Kirshan, ke ba kham klain jong ke Pyrthei, ban pen kutno ya ke jing thombor jong ke Russia. Menteri Pelatingka jong ke Canada, Dominic Leblens, lapin mena buun yakhun ya ke kam nong yalam jong ke Liberal Party, da ke bakedau ya ke jinon kam ban penlet jumut hakimat ke yok kon kinthop ya ke jingan daibat ke US. Ki Shipai Duriau jong ke Sri Lanka, kila kem ya shiphongut kinong tong dok kha na Tamil Nadu, bat kurup ru ya ke ling jongki. Umintirang ba ka Tamil Nadu, UMK Stalin, lakin tu ya sarkar pedeng ban pentikna ya ke jing pelat ya kinong tong dok ha bat kiling ki bla syak kem da ba kedau ya ke jing syak kem man kepor ke jing syak thombor ba ke jing tieng ke manang jur ha pedeng kinong tong dok ha ki Shipai Israel lalap ya ke met yap jong Yusuf Ziyad ne ubla syak rabor ha ke Hamas ha ke nyotri ku risau ha ke we ke tliu kram ha Gaza
Ye uziat ni ula syak peniap hagajing syak te merau lalap hapadeng gejing karan keberang yat doha naga benta gejing te seskolar kebelak bansangit thma bagi nang syak rakbor wala gejing yat syaprang kempati kena. Tikita gelagi Khubor hakimat kimat kublai.